Mačak mi je teško obolio od leukoze. Oduzele mu se stražnje noge. Počeli ga spopadati bolovi, sve snažniji i dugotrajniji. Veterinari rekoše eutanazija. Vozimo se taksijem, plače. Mačak je nemiran, bacaka se. Kako da mu kažem što sam mu ranije govorio? Ne boj se, sve će biti dobro. Taksist je mrzovoljan, buni se što nisam napomenuo da imam životinju. Među nama su svjetovi, toliko smo različiti. Veterinarski tehničar, poput kakva popa, govori o odlasku dragog mi bića po mojoj volji koja je usmjerena na dobro. Prije mačku prednju nogu iznad koljena, potom na to mjesto ubrizgava neku tekućinu da ga uspava. Još uvijek ima mogućnost odustati, predomisliti se, ali patnja je mačkova bila nepodnošljiva, i njemu i meni. Onda tehničar pokazuje injekciju koje se nazire tamno smeđa tekućina i oplahne nas žestok smrad. Kazuje o čemu se radi, kakvo je to sredstvo, ali ga više ne čujem. Ako postoji pakao, tamo sigurno tako smrdi, a on ubrizgava. Mačak, premda duboko uspavan, zadrhti, kroz njega prođe val smrti, iz usta mu se otme dubok uzdah i umre. Još mu samo iz jedne nosnice kane bistra tekućina, kao suza. I evo, sada potpisuje. Budem li ikada u takvu stanju, ubrizgajte mi otrov, isključite me s aparata. Ali o životu i smrti, o još jednoj mogućoj sekundi života, bilo čega drugog, bilo koga drugog, ja neću odlučivati.